الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وتكفوا تتوزا رهالي سمبابي leo za habari za siasa za mwananchi hatu haswa dize deba mbali zijundao harumaye internet nisane nitwembawe zirai za hangu la wana ni siasa wajau nize deba zijundao haruma internet makatianu itole fikira zangu tasawara mpe kono leo yende heli ne kanga mfanyo deba mina mrumusa mdukaya iba ino wa apresiye no atam ani no wakoza la fama balanunga babo wa ndwe juma hola pizao mihelo kabo tire sise hakaya omumo hangu dokaya wala rishinda nao ani wa parse message akabla dino orlopa tima wao wajo tataje mu wajo sha ekambi ho message balai na dinga manzo la unopose ikesuri kani shilia hansu ive ka womdu unopose lazima baisha tabahaki kana hilo abanga harma zerezo basainu ngabo ideba yahe ijuma nezelera za wenda hazini izo de deba zilio harma zerezo basainu kano ndarangalie ye deba he juma yule lazimika ne barohe hindi yani mafundi watowe zera aizaha shawe mafunzi ngona biro ya hawo ine biro ya darul ifta waundu hukumu zenongo zadini harmanti watkufu mafunzi wa samihi shanga mwelokaya hama ngabo mafundi watsangao harumao ani umsajaja unjo harmanti hakaya haina wakati wajor ni barungo unongoza dini moftora konsultewa kabo unongoza uhara ya andu haraya hula hahidhama na hawo shahorenga mikro wanua pare msajaja ala kulli hali binga mukaya ufundira ha koja kantina otkufu wanui mafundi wenji wakaunji abasa homijini shahomijini hatu tutoka mafundi maili hao mzima bema fundi huo hawe mafundi mali yao wakawashinda we bali ya dini utarigweri na itiso mijini hatu leo yunu haina mje mafundi wa shilia kumengo endao bahema fundi wala wao haina mnuksa maende teti mivurano mashindano ula hambao zila bahola hende harame hula ula haka Dar es Salaam haunondo ko soli jau hajaba lina melangu dokomori wala hauno mrafungu jau haja komori wala mrufunga jau dok misajaja yenjeza wakati kaudo ndo wasoma wakati ndo kawashashi entika baka amani leo inua lazimu amani zidi zaidi haka mafundiwa ngawenji rwadi ni ro ustarabu abasa inu yensija ngenjoro msajaja haka haina mdukatonda elewe ka insidero liya hangu cause amanza meka mafundi ija wakati na mnata siasa na rete siasa bavuni rangalie dojibula makalma ani zinongozi jiro harumete duambilazo kidini dokana baraka kala wenu mufti zinongamba kamtuzelewa na mrambi hamba bilelewe alhamdulillah hadi sahe juma kawati fundi hata leo kamlenda jai yamba kae juma kaiti
wambe kairi no solo mandoni wambe kairi no solo mandoni yo mandoni sangabi no arambi yewo shala kulli hali mimi sisirtona zijuao ntuamini kanga lazimu wandu amane rishindanir designer lapitane hasbabu nongo kartur to harmo silamu nongo kartumenye juma hatu shando kaya yanuma dweya sed haruna paruta baro maulida hala mashghuli habana mkradire lewane daula ribaki bana radokaya Skola sed haruna radoka banu kari swali safkare raka kumena tsanu rifungua yabukar tina juma yabonde bahano ko mimi wallahi alazim tijengede bana beka araban karda swali abanga opande uo emafundi nganya jukumu mkuu hakabana basaini banja uade ngam mafundi wa serikali na mafundi wa opposition bali wani mafundi yenye ni de mawaratha wa mtume ni de mawaratha wa mtume baje masala bako wandu kwa vurana wandu angalia maslaha maslaha ya mbaje ndokana baraka shanu kwa vurana wandu kwa shindana ngam misihiri sombianika umsihiri asad salimu wa maana washindana na ndio msihiri wado homo swali daona maluzini doko imamu ulo yabo we mndo hakafanya hazula heji hatola labda habasange arande ha imamu opoza ampare mafundi watu ndo kana baraka arparao mafundi watu ni mafundi kamna ujo urozone kimila kamna ujo dorongo wa kimila bale mila do kama salamba dini ya bandu fanyaje kandu waraje nongo za dini namna hiyo wandureje wa nidhamana hizi hukuma za dini ngizona mufti za hukuma za fiqhi ngizona qadhi idamna mtuma ya hanti haina mda kasujua ufuti bahari ya fundi haina mda kasujua ufuti ikango nongo za tulingana mnure jeola mufti wala besebo mufti kerja bafanya hamno nano mafundi wa parwa rishe declaration mufti rishe declaration mafundi malambali kabati mzima bala joso mwanyanya vanu ngararwe wao declaration faniwa wa ndua roha baheminusa wandu hareba la mjijengo wa makarja kubali zila woti mwando wa malezi ndokana baraka mafundi watu na jukumu kuu harumaye malezi ahensi keti kiyasema funda wadoro zone kisiasa yele reino ritalo kartetawa swala ndio yabo hata mpaka dabahanyu kabati funda mbokaya ye juma kaiti abaga tina manar manyer chinaner furane amzio pande uo upana hizolera alhamdulillah randisa mfumun janana leo ngasara mvumzi alhamdulillah hanwa juona hakabanu bahaya uzevu na wandu boko haina za hamba alforeme wala baishe ngwano faida hazo amerika bandu wa babu hao hasabu domino atina hinde domino awasa wa hekarata sawa hinna ne vampira sani yo wandu wao sulma ngwao shahata mbagala wenu kujashia ukaa banu ekoziri babu hao safi wandu wana mausafi ya hindi abango pano wonja kana nkemle abasanga mjwe siasa no kana baraka ngasarmo zerezo zinu janibu mbili ngaborungo mhono yezi ngabu waengawe yezi tiurema waengawe yezi ya fera hao haina wandu ngabunga fawe siasa siasa hizo fikra siasa ndo hambakaya inti haki kerija
shano kaya haina za jiri zombi batindao na banu ekarandarangalie harume dunia kamili haina tibalo amani yetu ambabalanga wa dictature ekarandarangalie Libi waka amani sho watu ani wakaurema wamba ila dictature hata mpaka la wenye Libi bese wajosa uwatena ila dictature wayamba irejei no yensha amani yakau towa Bashar al-Assad siri abasa yenu ani ngabajiri unziro rahane sayakabu amunge ngabo mndo nsauka nge hankiwa dictature na msajaja hadurenge dictature hakam msajaja loba zero msajaja ani yabakabati daula donc lewe ino emafanya siasa ekakwa tarma yezi yabo wao muhao watemsajaja wahe edawula eroli hao hindi wahifadho msajaja utikaye yabo wala utarmezi ngwa dictature wahe wala harmezi hamanga mtu amani eshiranga mizao hindi ngardo fanyaja tarlawaro mstabuzi leo inunga ambao le jeshi ngale wao serikali ngwa fanya wao serikali ya problem rienshi hindi problem ngasana ngo mbili lazima ikarele wazi fasiria hazo ngarazidunga ho wallahi alazim kawalo mdu ujomba kaya le jeshi linda mjini limenye kabati hakama dawla hanandusha wa repression ya dawla ile mahakama hizo jao sanction shaizo kazina huja ikangabo ekangabo prevention na prevention yande malezi kabla ukale jeshi ani lije mjini bala la bala jiris la tabu fulani bala libibi mahala lirwabwe bala lifali ngela dhimurelewe haina mrufanyo siasa ngela dhimurelewe kaya katuifanya wale hamu ya sio kaja afanye pression ay repression pression ila yohuja ikakabati prevention na prevention de malaise lokana bara zonabo prevention yote hele jeshi yote serikali yeho ndwonsi pia de malaise onokawa haina wakati watu prevention abo lazima le jeshi lo hunde hafanya ngo itondizo akabala wajiri baya wajiri jao ndote amani wandote bordeha yabo kale bali njia lazima dawla ifanye repression lazima dawla mahakama himele jeshi lijua ilifanya wanangwa section zira tamuhimu amani ile jei sha andwangalia yetabu ya janiondo ya tele bayando haka dawla roli hayo te amani omsaja jija ube hando do basi rafanya siasa rikaya riroha mja mroha rija inde heli yonde heli changala zimusima fanya siasa releo kaya ngala zimwe prevention sonti rifanye hazi yahonde malezi onakana baraka leo kagara hatu kaya kuna hunda mndu lapizo mndu harmezelezo banturuka wahariba la mnamo mfanya siasa ejonza maudu msuhudahindi ekale we inuwa ndo siasa dwarengoze mikro wasomisona jana ze kufuru no sovo dabu yema udeka hujajuka uzahindi kwa kudezilo uno katujukana bekando uti amani bado ndo alela zinongozila donc ye prevention ndio muhimu rangomo eho mijini
ani rangoma la honi homrani homijini harumale bafu harumale jer ani harumale shesiwa harumale tikamili yenongo iritamisha abantu kabati prevention des malaises dokana baraka wakato mwenji era isio hamba kabla kaya rejaja hiho namzie le baya akakeleba kaljaza lazimula jeshi lijati aman yakali jarta mishana jeshi lazimul jidifai ekasima raia simafanya siasa hawe maraia ngaranzao idawla batkere pression abona rafandarti bata rifanye prevention na renge ukaya iroli hatu de malezi engardo fanyaje ele jeshi tijehum jin hulal fanya hila aborti fanya hila engardo fanyaje ele jeshi tijarmale ba fulani ba litaba yani lama galtu amani majiri baya ya wajiri baya swanda ba funar juhe rite amani ranza hale jeshi le jaja kwezi watukufu maswala nungo na majawabu haina wakati rengaweze tabu zahatu au haina mrongo tabu yahe hari hamanyanya abkana waswidi kama don renge ya halato ya hangu nilihema nama mwana hangu kufanywa naye naona baka ola mdu fande atsonga abkana uvuka ikala we mwana hangu bakazirendwa wahenda ngola pizona ambe mwana kazirendwa abukartulela simikani mfano banuka hale namba wanduangwa wasomo washashi entikarama amani ile yuno starabuto huja remafundo wa kistarab remafundo wa dini haina mji ngwa wajaya je doktorane za hindini halafu ya malezar shinde lokana baraka mimi ngamwele wabo ekarwa Suleiman leo emrasia sangu manonera ya asabu kaya ngabo repression asabu kaya ani abona bukaya ye prevention kaiti lokana baraka ne malezi ya utahidawla hauche idawla ngena wajibu shasima dhamana ngasina devoir idawla ngo una wajibu shasisi ngasina devoir idawla lazima wahezele koli shana dhumba tulelo wana wajue henda likoli idawla lazima tahema fundi watahimi zahara walibe shana dhumba tu lilelo wana henda likoli abahar mwe malezi idawla nginazimu watahani wahesi tartibu sipoka ikema na henda likoli ende asome ya hunde fundi yabo fundi yalibwa sha mwana henda likoli yo hezwa maana mwana henda likoli henda shioni yo hezwa maana wakati mafundo kama shashi wanakwenda liko wanakwenda shioni mabanzio kauja lema fundia dini ngo wanji kabati kutuna pa lasho mjini ila jirindi ndo kana baraka mtu rejeni hambaka Rais Azali hakaya haroha haja ngujoroha no ngasina hazinku ya ufanya de malezi ndo kababo de malezi yode nongo ijori manisa ijo songara shindane de malezi mfanundu wote wananika wakati baka mafundi mashashi onastahilana leo ni mafundi wajaya kwati mastahi hakaya ngotwesha fundi ranzi mjini hahemila fundi ban hai hampasheo wanungo una amina mfano kwa bahena wakati
wakati nafsama mfano hambu hatu bakama fundi banu hale wako wado endelea mbio za musabaka ya henti dele bafu ranguwala wa zinongozo zipunguza hata kaziti wakati mafundi mashashi kujaishi yamba wanruku ati darasani kujaishi yamba kaya ola kaja ola haben hali bahindu yani anzi kutazishia haka washashi wao wakaufanyeza ngo hamnyezi Mungu wakaujitolea ufanye ibada na da'wa muzamanadi ngarashili yao Ustadh Al-Ghazali Ustadh Hamad Islamu wakau silonenga hambuwi nuno mjiwa mtu jauno haina mda parsanziani baina dhuhri wal asri donc ika sisi wakati hiyo mdoka watika ya dhuhuri kakusili koligo jioni abunga wodahoni kutusubutu roho nziani fundali wa Ghazali ya jo parsanziani kama na asili honda ho terrain shabo hata 17h demi jonjia hata Qur'ani tukodo kazi au sawanza hoda honi wenengo prepare le shioni wakati kawaili yasema mtujeba makatani mafundi maili yao Al-Ghazali na Hamad Islam amterenga hunu Ghazali ya basi mjua za mafundi jana wa dini ndo katibalo tabu ya fundo usomesa dini hata nungu arohawe ta mafundi weje somesa omijini akakabati mnonzo akomjini haya somise shabu ngarambawe malezi shindi kabati malezi rengazo za manaza hatu redi hai daula prevention yela dumuri fanya sisi ranzi omijini hayo bavu mazefu mji yani shamduka na ukana mwana ya mshinde ya bendi daula wakato mwenji udolone mwana ya wala dumuele keza jishindi malezi kati rikana makati mduka ka subuta na mabahe ukaya ndo bihani unwa hakauja kwa kajaulo wabure abasa inungono mbaba habale mwanahe hendo holikoli henengo babushie fundi ba harongoze mwana nanyi au hambe mwana kazirendwa au hamba banu jareta rendaza mapesa ngarongo wao mwana hango mumlivyo na some ai ukajajo katalazimu ya discipline kitu stahilo kazi discipline leo hambe mwanao harokio ni Idris wanziani ni Idris amdekio wao hujango la pizo Idris hata kwa mshitaki shakusina wakatao sahiza jiri hindi mwana hemibala haishabo la pizo Idris bwamba hamreme wasnahanda ujue za jiri quelques jours après usheza jiri bala ile Idris akomrema hata jukanza uzujue bala usao woni sema nakaya deheli ila kaza namna ila leo inunga rasa yao wana hatu ngwasoma umoroni ngaro wajirao nyumbaru harati ho haoche ngwalao kwa tuhula lazima hizo zonsi pia ile na mokaya et répression na bomale yani samani ya prevention ini ya hatson tipia akaya nde malezi abanga ngamwambiwa na nyasi lifanyo siasa ranzi kazali hakaya 99 à 2006 haroha wabiri marais wa ili abo harejei yabona lazima ngujoroha yenyi mwanzo mje yemalezinda yanu ndio sovo dabu no ujewiri no ani nyinyi
Mwenyezi Mungu ajojala mtiparu rejei harmaizi wan cheka itoka shamna zarponesha yani malezi mando sisi jela rangiro hamba watukufu wa Komori ngamuisha majimwa hezi wao namfanya jabushini namfanya jawala majimwa kwa to ya heza wao kwa tujue tafsiri ya bala shangwa tongo heza ngosongo heza ngabon tima tajiri hauza kama tajiri hanasi umsajawla unjia hataba sakadashina za juha ngamsongo kamanga kamtina manongo njema ya ukopia mrambie sona nyanyi shalo solo kopia zembi do solo kopia zembi zetabu zunda wana Komori manga iho kamtina manongo nzima wi proposeo yoka narfaya nongo fulanata ilize tabu zunda wana Komori ziro hebo nzerlie beshuban shado solo kayu he Malaysia rishinde alafu mujawari ha mwepoe osi hun ebale mafundadi ni mwaunao ndwalo Komori basi ngam mafundi wa dini tena mabahaba kwa dini wale Ulaya iho wa Komori Faransa ngabo communauté ninja Komori wandu wao emba ze tabuzuna wana hatyo e solution para propose nai speruzamba e kai jamakati mwana Komori mwanamsha Komori ngulolo dola ndarumwa na bahino kati bafanyo nzima bala letenga likao jinji rara mwana nilo entorano harantiwa ala kulli hal ehe mafundani ni kamji rongo za mafundano hivyo ni kamsongala bale banu rahunuri honyo sawa malezi yo sawa nyinyi ngamsonza bakebaya Komori yini banugo nyinyi mwashina mwasoma kisiasa lokaya hulaban jamno na banjamdo Komori walo na shahao le ballo lanji jala ani watushina wahima hata wasainu eba sisi tsoma la tutofanya na dole zone kisiasa kiakili lokana baraka na mrate kopie kole babane kopie kole ke jamba iba ki harmambi na mangaleze nje mazui homambe kabati mbu Komori na soma Komori eshambu ya hatulo bonze abo ya pero jua Faransa kanti basi shanini ngamano mrile mafenya mnabeshe mwanya zui 20 haina mweza uzui kume ikanjali mweza tiri la puissance pia mnarenge 10 million haire manyanya hamba jote msafara upashie harabala ola mndu atawa unai 10 million wa millioneri katangwa kala jote wani tapala shangamba jote utaona yulo hiyo vahola nonizo mnwaza lema avec 10 millions hasbaliaro harabala utawa unai hende nizimu jala suli Faransa harbi handi saa 0 kamruso ya mpaka mjanjia ngamla uzoni ni mdenge msujwa wendo shama accept relewe ka izondabo siasa tiutova dabo siasa tiujawidi siasa sulu sobaka ani opposition sulu makati harabasi ngalamu uharaye ufantati bimana yao heleka wala ngana fikra fulani ya duka yenjes gamana makata hamiti mdenge msujwa mdo yenja timdenge Alo. Salamu alaikum.
Alaikum salam, Monsieur Idriss. Au salama kwezi. Fete to alhamdulillah, jestongo. Salama alhamdulillah. Bon, ou de Ewa, l'invitation de avant mon chilio. Monsieur Idriss wami mwana na dola harni libavula nyuma kele. Naam. Utani defeti komba leo isiasa yanyu leo mwebinga siasa ilo komba siasa mbake sirfa iwasuwa na anzuani siasa mbovu halisi be ne karsirongo wanyu msirongo watumba vale msirengeleza ne siasa kesinge ma Monsieur Idriss. Naam. Wanadamu ka wanadamu elewa harna ya masiwa pia wasu wanadamu lefeti komba lore himona leo rongolo za nziro ya maisha ya madziro kabisa remonga lia lonzwan kapsile ptalilo komba leo ya onormu wemonga lia mamatu washa karanda wasienshi hodziro ya maisha ya kila suku wantu wasifia baharini elewa leo rongozo lo wanyuka msisi shwabe mwe himatu mnana emergency ni emergency kesi na leptali emergency kesi na msomo mwema leo wemo na wantu walo wakasoma ho walo university walo na bagage zo jomo na pia wasijita pili ya maore hun ensi atu babweli shwa jeje wantu mbandu wato isomesao na lo wazungu walo hunu tu wasitawa wantu warengo wataja somesa hunu bamonzi wasiwasali ya sirongwa wantu wasienshi jeje ya maisha kila suku. Wanabo wo kapse na msomo komori wantu wasomano wasitapilia wahitawa titimizi za unkana barakansu ubulshi ya Monsieur Idriss. Okay, marhaba menji mwanama ikaundwa paravo. Bon, ndakana azim akarpa yo mpango sande demokrasia likubali njia donse ukaya huzamba abo kaya na twandi seza homsomo ekandwa tolo ndo wasome awende wasomo wabaki bonde kwa jareje shawende wamboka esindi yombi zokoli na kabati ani karteza nchida za ukaya haina mndu akarma administration ranu hosoma kabati mndu ani faida usoma ndo ka usome uje fight tukango somo uje uke waziri hauje uke directeur ekanda ufanya dima yabongo somo ureje harma uje fanya dima ida ula ufanya taratibu waka namna bako ka uje ndo upare ufanya dima une namna upatiwa ufanya dima ekanda ende usomo ulozi engarjo fanyaje atakaonde huja une namna upare mapesa ufanya sambro fraud ufanya ani ulowe uje uhuze ekale wino garangwe tikia kabati mfano na me laptali kama mama zoni kwa laptali mba meme sino hana doko wanro hazo komori wote pia wo hatkaya sharti mrake moroni laptali lo hombo ezana zehu zote pia yamboka yangu mrungwa maenda fanya hazi hombo ba mekantonda hiho maudu ani wanru wako la serikali wapewa tondu hazini ala kulli hal abasar nambao kabati la pitali jema bantijwa basainu lona zana zema baisha na bezika ya kishinu alikuwa kujuzurumia kafanya taratibu tawasainu bado ngoma shinu waja zibulu ahmad lapitali hombo era isa zali waja fanya kabaja ay samahani lapitali ya bamba na msanga mfano bamba na msanga ewe ya jahindi azalibu hajafanya hamba unandukonya na hula kwa kujata pare pare tilwa sha maduktera uzamba uya mkango tayari wa renti hunu wajua ke maduktera mahore wale somsomo hunu wajua ke mahore ewa ungwa kwa kumorina utakuja ekangala gamu jereke wa dimani yeze tabu sha utaona ukaparanta nabo hutolwa nefami hauna daula wakati zo kabursu kwenda usomo hotimizu utaona conference iwo mwabweda ani ngarukau ya shije mwanama mwanzo mbeno nzima ensinu harson pia haina mnungu yua ajalo mtango hai daula kenao shinda wiyote lewo ino kuto kwa mimi Ndano bwandane bale ya duro ez aruzlo muhandu zangu mtuamini kazi bora shida tende honde changamoto mabahangu ya release haye kinale mewa mfano
est-ce que vraiment mzee wa hangu na kama ya limi ya wali ya na daula yo heya hadima ile dima yo ulimo ani wao wanafanya dima wa mruso na hazi ko atanga pesa afanya ngo fulani si relo kaya eslogan raisa Muhammad enjeu en emploi relo kaya ile hydrocarbure ila posto ulanda hubini ikarendera angalie mimi ngabo mwanyasi waziri Daniel abasa inu zemalizarment yeno uko nganda zimpani maji zinkwa sunga zinyama zinkwa walozi shabade wanduga kuonza kwa ani kasubu hawanduwa njira jona haraka walimango washashi hano wanzemba hindu abuna zimartambihe wangu fanya kampani ka na reliment abonga manama ngamuelewa mtumuri kwa siku lazima ngaboze tabu zizo hunu maswani shaiza tabu zizo dukozwa naje yusihe daula basi daula rausarma daula muhaina mndu tomsangu wa hahe ni fikra ya hahe namna jero fanya hata banna mahafulani ritutahijimbi bonze ngardo fanya atabanna mahafulani fikra problem fulani ni yoro ya hensi kamili raulonaiz rautsona ne tabu loko balomnungu kanoezi haroha isende ona onro hajama wala wajunga pale nai chabana maranya kama mbuzo ona minde parti uranya cha amuja watu zisola ka waziri amoka ana zalide mwi yebano mahakume azaliarati de 2006 hata 2016 ndokana baraka yamba bahanu warenge hazalia menyandaba donc abonge mimi ngamuhelewa kanga mparo bashababi ka izonda wa administration kana tsongeza entiati pia ngela dumuranga lele dima rangalio ulozi rangalieze hazi omjirumwa za kinafsia na mimi mheshukuru ka izonda abo wananyasi wanzuani nyu wana namna nyindwa jina ya hema eshara hana simade pare wagabiba akaizonda abo mwanamzuani yo amambo ya bontimizi kingona manango juenjeza mwanamzuani haumu mwali yo ujoka amanule wontina bonto hunu shat na njuhen fanya taratibu nitaimwa na maya nitaje mbahendu nifanye maisha yangu shemgazi jatu ambia bado kama ngazi jama na mgazi ja wape 10 million ngusibara sidar salama bagonde de faransa hendezi hii sarabala hata unai mtuona mwana wa masomo jina ajokana 10 million ya mengu zile ngwali be mdunza na ta de faransa abumna taunai hamnu da ya ndise maisha mambo jina ya tabu abonge mimi ngamuelewa the problem zilio kumoni za maisha cha izo nanzo hambeka yo lazima haina wakati bezwe hilo chashi ani mbahendu hilo chashi da hano damu wotoka tabu abona damu sota ndoke nswanga lienga tufanyaje hata zitabu zilale hakaya amkubali ukayangela damu wanduendele mbio inti huwe emergence inti da kansan hautimis emergence zinunzia ani zinunzia za uhati azali mbukaya na rede abokaende engarto fanya na rumurkana unono azumurkana mwenje azumurkana maji azumurkana ja ani ndo henda mbio hata ze piliers kenti shazali kanyamba kada mdomwa ngarto kona ani ngadifanya haudan 5 ans hau 10 ans de taupera zulawa shado ngarto fanyaje hata babu tabu nzima ihise hau zitabu ze piliers kenti wajohu jajalo aduendelea ili rende son shabano karamba kayanga ndaruma emergency 2030 au kija mwaka ya bunga ndora ani ataduko suli wa mtu stabu lazima hambabi duendelea mwanama amfikiri kaya kama shana kulali mwanama Monsieur Idrisi wa swala nsa hunudise lo swala lo mengona swala mbalo wa mili mtuambisha harna kamba wale wa mwanamzuani lo nora ya shinzwa ndabuzi kabla ukamba mimkomori leo spara mbanzwani lo wasre pashia sla mwenze mpaka leo asijeri sugidede ngazja renge anvio wani je ngazja raija ngazja tsarfanywa formalite uruwasi wantu ilo komba lor gogore valizatu rapashara la Dubai mfano hadisi lazima jet kensi ngazja jer tuambihe ele wa remota ndeta Dar es Salaam waswanzwan karsina teri anvio lo komba lazima ni shuke remote para uruwasi yo ya handa po ya handa remote para sirlo maure
lokar sinata mwanavyo mbare mota ringo wana watu rien shobani mbarse lazimani mpaka leo rimbilo mbajerte risele ngazja obo lokar buna uraisi unalo leo mwambe mbasu wananzwani rusongea kabisa kabisa wasu wananzwani loti lor na komormoja bwasi lor rien shomore ndo wasitizifon lewensi ya tupia atafadhali alibe kabisi hulikelo komba lo wasu wanzwani passport remota mpaka ngazja remota hamvyo mpaka rende ngazja ribirede ngazja atafadhali alishe elewa be bobja akati lo komba kolonela ka koloneli wa hurongwamba we koloneli leo elewa leo nangware ngensi na tafadhali arburi wasu nanzwanu huria okamba leo wami bonlo no mwana ngulo na mzama ore numinge nende nonzwa ndo hano na zola bode hangu nlo fieri numbinge mwanangu timpaspo kama valengi harne Maria Galanta ilo kumbe Maria Galanta tubia Maria Galanta ya nziro ya maisha ka kila siku maisha pia wasijukuma lorumri alode koleni lazali mana weda rengensi atu alo presida wensi atu aivotua mwi aivotua lionsa votewa yose nsa honjue elewa be sabwa mshamba kwa squato lawa ahibenza na kabenza be jitihadio wase wananzuani na tafadhali repara mvyore mwenda nzwani riterise elewa repare unafasia bwaslo wananzwani lo karsino unafasia no nafasia kosi bwano odzwa maba elewa anofikiri masu wananzwani ruwazi wasra no zero Idrisa so wananzwani rana maisha maziro leo wasi itende turi liberalizatu itaksia tulo nayo iribingao kwasa reka na mtu avunzangi hamundu lazima nache de maora jaswanyiwa talo wasu wanzwani rongwamba ifaransa titi ya tu de maore elewa de maore mana wamba lonzi jipara maore wamuru ngombe faransa yatu yue de maore na iyo mavuto maya ya ntuilo komba duwalone yezi walona yolewo waloleo na tafadhali wabuzeli yangina ukia mwanzani lone kanto kwa tuna hadisi za kweli mana zore zitongozi jao tajo kutua ya masiwa mana masiwa swanzwandre mwenshi alini akarsindi subiria mbari yeshitu riesharna ntongolo komba ntongonziro wasuwa nanzwani raturi watu harna pache lambuzi watu wana azalidwa sterilione ministeri tishia nzuvulishia shatkana na rekebishe manongo nzima aukaya handani yo muhimu anafa tartibata jabukata juzibanza mishia aukaya mrasita ye pasporo mdumzwani haumu mali yatamonde pasporo kisha pesa he esenga zija doni sabkaya wanuja na swala muhimu halisi lolo swala kuko lazimu kuone lambe rais lazimu daula walifikiri baada daula kajapangi hale wao na baraka na rambeke mazomana hatu swalinu bese kwa parulio na hawo tolambada zage najale rais kazani leo ne waziri wa zabar zandani relewero sahilishe emana mzuani na mumali wando passport ya itahe mzuani na mumali mimi mtukubali rongo ama mimi na mimi mgazera da mimi komod donc emana mkomori ulo parse passport hengazija na ipare senzuani na ipare semali mimgazi jalon zuani na ipare senzuani ni ipare semali yona ngoboko mimi ngamuhelewa kana hakikatan ngalazimu haraka ifanyishie ili tailishe heluro wangu hama ani nufoti ya zali bahi ngalazimu rele kaya mafanya science hatu boko wando ina limaba kemi wajibu na mimi tona nje hanongo ya ukazisiwa akauja kuna mbole banuka ya wana wanga jani na zalinga na zinzwani karta aeroport aya zaliwa tukaniyo mfano yekiluwa kaniyo yani ukweli de escort Canada chida donc lazima daula waikezi ndambo wanaka hakata na ndembio ukweli wake namna bako nzwani na mali wado kanti avion ni jwangu wa maore jwangu na samado de enter ili ilo hekel tiyo ndio fikira za utsanga yote umani ndokana baraka yosemo kama walanga bando kwao ndokana baraka haka hiyo haina rais haja mfano jono gofa ikola ndio fikiri wando fikiri jono gokola ndio fikiri hayo error ya wanu walio ya fikira na murwani yake ngwambika sana rais na rangalia ndokana baraka
namna jadu fanya ewa helikontu moroni ikentinzuani ikentimali ngono ikentimali na minga mendawo abamuri na beka minga mendawo hamuna mtume ya hadisi hizo za airport nko e projet ngiyo haraka wandua ze priorite hiyo mnabyo ka aruha maore hanjamzuani haruha maore hanjamwali haruha maore hanjangazicha wati umanyo kama bala yani serikalengo yengao wanzoni na mwali baipa etereke jashina rengezazo na fanshia akasa kubuta kama lai pilu henge mwali na nzwani kubuta kama sambi henge mwali na nzwani na rambie daula lo banuka ukweli ni haraka e projet za petit port e projet za aeroport za hedisiwa haraka zinjani namna bako na famede za interil ndaro henzwani yaje mali par avion ngono aruhe maore yaje ho par avion kwa namna bako e reassurer interil ya hatu par avion na fanya assurance yo fikira bako haina mwanati lazima yaje niyo ya wetunomani na ukama balanga bandu ngwao upande passport hushaka bangale muzamba hata sikofikiri lazima zinyanzani haraka tuje shazaendi mimi tujiba kama nzwani ngama nishanje passport wangu nishanje nzwani nishanje mwali yo faida huwa nwanti pia ita nzwani basi akanzwani ngawanga sija nzwani mwali ngawanga ngawanga sija anyenge uripa Idrisa nswambia nongo moja mzwani mzwani bobo nda ngazja mbawe hakumanda wa gendarme narimbiane kweli mana nzwani leo paramba nzwani kabisita ministeri moja mbebaki lo nzwani elewa kabuta fanilo komba lo ya nzwani ya ministeri fulani ba lazima mwemuta u deplacer nejisiwa benongo pia ngazja wemwe parata wemwenda harna izi ambassadis lo mwenze pia uparembe ambassadile leo tende wanangazja bandu kutuzule ode leo wanyide mohensi mo panga mohensi leo ntongo za lozo ntongo ilo komba wamitwa mama katila Dar es Salaam nenda Dar es Salaam atsono ntongo mbenlidzi swafi Idrisa okam mzwani wakati wa change intini ya viaje andalo change viaje abili ntongo za patana na zangu visa na mewaya chaula jampara hamwade ata mwangale mwa enda hulambira mpaka wende zangu nde Kenya zangu nde abde wanzoni walona ntino walona ungie bo buzore ge olio kamba mtula amba alo ambassadeur vale mngazja kamsahilisho mzwanule zontongo ilo komba leo wasire mwozo nasu wananzani zo sirto ambisha tongozo harna iz ambassade na mtafadhali mwambie rais mbasi pia somo na si pia urorurenge sasa parna yama leo pia lo wantu pia wasijo basauha utimizi Idrisa tatimizi leo natomia mwekensi msumwambia rais wanyumono rais na mtafadhali be wasia masiwayani wasuwa na nzwani nertsanga harna ya masiwa leo siketulo wasuwa na nzwani ruwanankambu harne daula yeshio leo mbawe tengelia mbusondo mwambia nongo uruwende mwenze buru parata msondo mwenyesa mbusondo aswambia kunu kusinzwani tabo bo mzwano wa maji elewa zoti nzuri yoti hulika elewa na lo wasuwa na nzwani pia lo hale de karako voyage beta lo sparamba don na maheribo emore ya umbwa leo mana leo wasiwa nzwani di nationalite mba heribo ya umbwa man lo spara na tamba lo wa majandarmu wa yesho farantamba wanatao tu wana nationalite française luanyu ngazja elewa bisbabu de maore yini elewa le petit combat ya masiwali yalo lotili hali lazima lo susban wakorengwa ntu ministre de ntini wo parama pia warengwa wangazja lo ngarne ministre de ntini warengwa lo wanzwan ka warengwa mwal ka warengwa na mtafadhali Idris be vani i daula Komori ini daula yatu inti daula ya mtumba ini daula ya Shimituje ne kabali daula Shimituje mwambia zala tafadhali abuzuzebo elewa wasifani wasonzwan waskartina tongo wasisa meshatu ya angusihe elewa yo yezi lazima meshatu ya angusihe biliwo nzwanu de nyuma zwala zuzide kwa kwenda pare basa mane pare lo route nationale mbebiri ari isi ya mremani ilo zuzi na nadamu wakwenshi ho zero wengele ptali ya mremani mtuli ya shindi Idrisa mremani ndo bwana zwala uyo na dal kona ile ptali ne chef mana mtu ngomba habiter sho nyuma kele yo nyengi na ra kwenshi mwali bazal kondo pare centre lo mremani yesho mbade ale ptali
Idrisa wallahi lantimu utolia machozi mbabanti wanu balazimanu wanadamu wenshiwo na mtafadhali mbuzute bebani badandu hurenga bwamana na mbuzute inire yo halinde mwambiani wasikaraka halindo ndilo komba rako yarna rezo sosio bire mwone nsi yatu rila warsona na nsi zanyo halezi enshiwo elewa mana sine paranajo batir lawa rende faransa hobi wanyu wanga jade mbezo mkensi kada page faransa wami mzwanti la faransa hosti kapsin interesse wamna kwa faransa mesha majuru ya faransa anyu de mbabenza be wasuwa na masiwa wasirregea tarebo la bursu rende faransa na sirnderso wasu duburia regea nzwani wanyu wanga jade mkenso kana page waskar kensi baboto ngode mwanzano wangu na mimi nsomye mjibu ya maswala yangu yayo borba yo mpango ngabono ngonzo kubali vanu kujaporosha mungazi jamba ezi ya shinzwani na bosambia kana ezi vanu kujaporosha mungazi jamba ezi ya shimwali ya Komori kujaporosha mungazi jamba kabanu ni ezi ya mtsamundu na fomboni au makalima kigani wako mimi ani mtia consider kaya makalima ya tangao akawana neno kateke mtokale mungazi janga na ezi abona kazi ripuma ngoza bebayo madamu himu kama mngajanga naezi yoye basi eja sinajainu eda ani bali banu wafanya hama tano ya eza shinzwani esko paroisha mwana mzwani ya mwana mngazija yaambia waziri mzwani ukaineza shinzwani wangajanga mzwani wala dhulumu na kila zibwa kinationalist na kana baraka renti sababu skole wezi ngonga zija halafu wanzwani wabekaineza shingazija hiyo yani makala wako swasanga na bokaya kesula tumura rejai hakaba hamba juzi makana pare babu ya mfano yesa mbiki lilu bon yepa narangalie esko yopoti yani wangazija bahamba juzi no mandao na bantu ngutsabe bapo hobai shaza alize pare na stonzo na ngazezo na mali yotichash mfano na rongowe hakaida hensi hatuna kana baraka na rent horongo kianza umani urambi yabo sina hurume neza kweli sisi wanangaje hizo kweli tsonda wa ni mdwe ndasome habaki manga emana wewe utwambe mwana mngaje kama vanu mruja ujiruma anya sanzwanya mrete kufanya upeu ndio kana baraka ba mwana mzwani yo ujo ukanya ralikume ani handi sautuma emana mtoru fanya mtoru bali koli maulisona nyashika vanizo nabo certa administrações tango jowanu wamekaya aranga mjanganya wangataka mnafanya aeroport nzwani wangataka mnafanya jao wangataka mnafanya jao ai hene ala kulli hali abuna waondoredele wangatanga tija esko zongo sambia twarfanya wo nzwani ngo sambia twarfanya bensinu wo nzwani izo kila tufanya wo mali ani awandori behede ba harma logiki yakaya wakumwaru kuna faida ngabo tabu hunu maswani ila ndo faja tazlawe serikali wote kwa na ushinda ekaya kabatu mbiso ekemaranya kwa tayari ikawandu kwa tunisa chekala wenu ekaya mzwani haja emngadama bakaya neza shinzwani na rilawe abangadu kwa suliti mumaliaje ha neza shin ani narkara rirongo hafaida jimla ya hensi ya hatu ndo kana baraka mwanama nsika na mahakama boyendre nsika asimwanama nsika na mahakama boyendre fete nsike na mahakama yo kendre wala mimi sikauda zale ka tranquille werenga baisha lena dakika zinji wambezo ngo zao somani mese Idrisa somani mese ngolao donc banu izo mbia banu ndeba politique waita basainu titona mahakama titona jao est-ce que vraiment mwanama parce que banu ye problème ya mahakama Komori ngave fanya ya hartonte pia kama nzonda bwazali 2006 a 2016 kaja banu ye mahakama rengezo ndaba omaba hanuba ani hukuma ani wandu parokuba luka ya mahakama birinunda mahakama wotaza ni wona kwa Komori wote mahakama ngona wanawanzwa wanawamwali wanawangazija ngardo fanyaja ta mahakama ndo enizo hukumu hivyo yanyenyekeka hukumu lando tufuta rais no kana baraka Faransa Macron ayar Macron Sarkozy hamba kaya mahakama hongo mai ba hukumu kajajibiwa
kabati sarmo dunia sidor do ngamba ka faransa amma kama mema sho faransa wao iliranga wao example utamba mahakama hukumai ukweli ngiramu sisi wa komori wasi riketayar ka ando bazilianti on ko bazili house muliana on ko bazili hola pizana ndio kubali leo kari gorlona azali ya lona hizi wameongazi jonga haka juzi akanzali katemba mwali juzi akanzuani katemba wanzuani mimi twama atambi urende naye azali kujafanya sha tartibu rama inia shingazja tartibu ya ali boko nganza bese mrejeze mahala rakaya ukati mnuzo zombea kama mnuzo zombea shana kirabu ndio hafaida ya hensi haturoka na baraka wewe tuhambia banu ni kama mfano mwema banu kama utinhadaye ba mwana mzwani kangana sakatu milfra izo jumlela ya yani yoshinda hazirumia hata haingezaka na milioni emana yani hiyo mimi ndio maana dika karna siwanga jasima de pare donc yabo hiyo kena ukirin arin sanga mingazi jaa siwanga dija kam duka tena hazi serikali ya sonda kinguto mandamano bakata ma serikali donc yabo ndio badali sida kwa mdabatana na wewe upande wa aeroport upande wa hizo passport upande zote pia kama minukaya ija wakati zukoli daula ramia harmozero ngoyizo kaita mbakado angazija be yani enge donda na behaisiwa aboja bakabo emana sambi atufanya aeroport hindi na yote aferi ya sambi na watu wangu kule kati uno wenza leo mbakuchona ikawa wakadau wandu wakanaye nikavutiwa kajashinda fanango fulani na rambeze fikira toni kedaula na rambeze proposal John ile hamba anu ilie tiye shindo resi hodore ngo kisiwa amimi mzwani amimi mgazija baya mwali bayo keturu aliandongo yensi hatu ito tabunduvu na mashaka marufu hansone faida ngaba kaya wandu kanezi wangu kwa tafanja sonzwani ngabo ya tahaya votiwa kajashinda kajafanya na rest ndio bakadonga jawao wanua mwali wao wanua ntwani wao akaya amcho simama kaya panda visa ya porosha mngazija yamba hanungurongo yamba wanzwani wanua tasana wakatokana tabaka rais kataporo zamba alafu makalma yambao yana makana ko nganzo hamarame harmanima ni kukatina maana akasoti swako mori na ranzer sanze swako mori donc manama ujana fikra njema zindi yangu uko amerika wandu wa daula rashilia mimi ningangao not nelewa no ukweli ngeni sao kaya rangu juze independence taleo de independence taleo kabati namna kamda kendwani ya afanye passport hiyo ngeri sao wa makufu mazimana na rangaleso ala hilo ngeri sao ukweli yani ukaya hata mpaka leo inu mfano kani mfano kabati namna kambadhamvio maore kentunzwani na mwali na renda zirongo hizo hayo tifoti wangazija ya tifoti wangazija hata ito wangazija donc na remote toti resident za ufanya ilili wasili na manama toi tena ya tahaya njie samahani baka manama toi yanzo njie na manama yanzo njie ata au mnusoya tahanjie arike bon mumdengo donc abonge hata mwana majuko mjia arkirazi
ramulane ze kwenda kana baraka ngamana matsoya nzama kayaro mjo mtsujo arenga utashi amumlabioni banu namketsimo banu kana uzia kajamani yabo yo aibu ba zaninge president ngamana msujulo na hazi nambeje bidungoni mwangalie ndo kana baraka aibu lo bonda iba rais zalinge president yabo sike mndu msujulo kavamana ba zalinge president atiparusha jimba swalihi mbokaya hamtuje mana nishinza jimba swalihi mfano mzima mjumbe marhamu taki haka raisi affaires étrangères mbeni TPG mbeni directeur de cabinet mbeni na sana sasa wale wao ajimba swalihi mbari mtuje mrange ti hatu otaji banga ma directeur mongo mingabi mtuje ma directeur wa ile wara rawani ngama waziri fulani bakaba waziri mzima basakar hata waziri dayo donc lazimu wazali ya rais watikana mtuje kazini banga wini rais ajimba swali ngona ndabo reje tarikhi ya haho katiba mwakanez ama kalima kukatinagu donc avant de kufu amrene je kaya imalezi ngayo muhimu ndokana baraka imalezi ngayo muhimu ndoka baraka lewe inuka sando siasa ngaranzao ani ngarandor laumu serikali wote sando mabareni mbona mzeza hila ila dictature role ya daula no hifadhi atike msajaja wazieze tabu ze problem abange mimi ngamolo kaya problem loni yo na problemu ya malezi edite bana kanyo basha kana nange mwana maolari ngarjo fanyaje hata ila repression ya daula itionihe mara yasla umu nongo fulani kaya daula ngafanjau le jeshi nda hula la famille inamo prévention narzie mabaya narzie mashaka narzie homenya nafanja shika ngabo kodo ya mjina lazima jeshi lijelte isi amani ikana rihimi ngarona le jeshi lazima jeshi lijihifadhi amzura ngamfano ba manama ulama ora kaparaba kuja paro ishia ani harumaye sinu wojiri de bazinji en 2009 ay 2006 à 2016 azanga daga president le jeshi nda mijini kanonga mijiminga le jeshi la njela kawanalti amani zero za de borde kuparoisha mnomba kaya wala mtsandu arangamiza wala wanzwani wajwaru wazukazangwa nakana baraka kazangwa hizo kazangwa zukazamba wanarigwe matsori zambe hizo kazamba japarisha mwana mgaja urongowo yambaka ya wanzwana dhulumu utangwa sambi hadhulumu sambi har hadaya sambi harabanrabo donc ilafu ana lafuzwa kitu tunamnaila narakira hivi fantartibu urongowo hafaida hen saatu wakati mwingi na kana kemle shando kaya sonda siasa haina mndu ngati msajaja yangbazie chamaga dictature simikali mfano bali kaya libi yote yaka amani yaka huenda akawanidiwa bahoye mara ya rumilu hada wajuha wataleba ya Kadhafi ulo ane Mfaransa bahaba Saudi Kadhafi atakatushinda wajwanda Kadhafi rejeta yako adaso mjuza kaso wasa mbihichwa ngabo mndu ya paruzisi wakaibaina ya diktaturi na msajada ujenga hindi haba mjujenga diktaturi donc ekamano ngado sukari rimbulia rimtemsajada ndo dazi ala kulli hali ngekwezo tukufu wananyasi mwamba garfanya siasa na rifanya shanga sasa jukumu kuu
usalimu arudungao gasina jukumu mkuu usalimu wana hatu gasina jukumu mkuu usalimu ulezi gasina jukumu mkuu usalimu ulezi mfano mkabanu jana kamjabulia msajaja mkabanu jana mhifadhi amana hentinu heni mahala wakanda tuwafiji mwende mrejezi amani pues abongo leo kaona uja ukawandu wagulie kiki bari katari maezi leo ya kemsajaja na hakaban jana haazjawa kemsajaja kana ugula bari minyibara kale katari maezi ya kemsajaja na moja na hakari maezi kaja kubali watu msajaja abonge ila surisa njia ngabdula na banu shaskana mada shashi na kana zibigile banu kwa mwanasi aje vita timnange ambayo hizo Mwenyezi Mungu anjalia hambe zahe Mwenyezi Mungu alikareliwana Mwenyezi Mungu alikareliwana akawa ala kulli hali yitiri maana kana rasulu de ba sha timnange na mushilie ba metin je kanji sha timnange atoje fikira zahe shede barakano banu ulawana namna jeza jirihi nini juzi wakamafundi waili wararo na mji au mzima wakamastahi leo inuba lo mafundi njimangani haina mji watimiza mafundi 20 imastahi atawao yedini tawao eza jirinti hata wao wavura nao monzani washina nao utongoza kahale watom yani imavazio ya roho mijini na boda baba sana mke mafundi wa ndo roho wende wenji wasome bonze waja si ilongoza tena sifanye siasa rabari anandorla umwe daula hawele jeshi bali njama ala ndol fani amani wa deborde hawaji ngo tukomoti engardo fanyaje tunasoka bala daula wa hinamsha ngo repression chekandori za repression lazima rifanye prevention ani rifanye katartibu rikadimieze tabu ele bali tije ndo kaba yao de malezi ke malezi kaati lazima zitabuzuka hale malezi akaya mafunzo kosha shio kosho ziredi no mijini leo mafunzo nje za basi hale nusa da bale marongo ona hula jeta rumeti umsaje mjia heni funda ya mjina barongo fulani mrajangu so ya mkontre boya de hamba zinongo zidangani harangu ya makara baraka mungu watukufu njakanda nikemle shade interview ya njia ali manya sana njia bala bueno ala kulli hal gansiban ni huishia umna bahari haringwa ni daula haki ayaban harende mbaha harende zinyama harende amelenza shabo sayina yo ngombar ka liberté so mfana mwana madesire bangi hapo urnu ujorenda mbahazamati yorenda mbahazamati desire harende ali haina qualification bi harri hayo hardarangwa kabati unafasa ujitamka na bota simasihu ngedena razidango udumotso la pizza no habezo ndao wambe walale wajuhe share balaka was liberté d'expression zoma kalizi hiyo si siasa unakana baraka eroli kuu ya siasa masteh news yani eroli kuu ya siasa malezi ekasi famille siasa kartusomis kartusifanya malezi ya burti nderiste hilo unakana baraka moshile ekaleoni mwanzo mje kamtusomisa malezi abo maudum salari mstahini eroli kuu ya siasa ndo de malezi ngama no bakari siasa na dini kasungu anamtumia kwa afanya siasa ushele na siasa hiyo amrishiwa akamwezi Mungu hanamtumia wapare siasa hikma wapare ujari mwenzi ya Mwenyezi Mungu bil hikma hiyo siasa na maarifa mema
mtume akamda siasa akakofanya siasa ihunda wandu wedungar wejar medi mtume aka doktori mtume aka koloneli mtume hizo pia hizo ngo zo udungana hizo ngo zo udungana siasa ne dingo pa zo udungana hamaste hiyo kana baraka hamaste hiyo kana baraka amrejea mbe kai malezi ya utia daula daula angelazima fataki batta umbabahamu malezi lazima kai atahefunda usomisa yafanye zelikolizi kai abuhemba hendo mafundo waliwa ikemwana kajenda likoli tufota hefundi ifota hembaba ni mlezi rija darajata ndunguronge mwana hamlizio halafuisha mnambari mne daula ulhanenge mwana mswahi amnengo itonizo ramade daula hawana ndo itaweze bia kweli ndo kana baraka ndo kana baraka na kila dira mnaweza kweli ngono yetifoti ya daula ikemwana kajenda likoli ifoti ya daula ikemwana ndo likoli kanyonde fundi ala kulli hali shay malezi no mwendo wa mwana ni mastahi mwana ngayo udahoni kabla honda humjini ngayo harumo mji kabla honda harumo elebavu ngayo harumo elebavu kabla honda harumo ensi harumo shesiwa ngayo harumo shesiwa kabla ka harumo komori eju kanda elewe eju kanda elewe izo kweli uzama ndo desire hujo kana malezi ngeuje uhewa mengoso malezi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khair.